Mala jukot ba jalar mala ke Thursday ngan nyi moro na Rebecca shiban ko ba Bible ba balat Bible hung Thursday sabat school la kon anywa. Balar ko talai ko jada kon ken ke tangni ni tichwa ajan ko rano ko dangan kon la jele de jel konten kwa wa korar lun kon chang yo ba korai to jadan mene re je jadan kan on yam goro ba kon shul kot ka bi yo kot ba tare dan ko ba ngabot ka ba yo bot ba yene tin no broj ma biolin ana pal ajan kot chak kon chang nel kan pin kon yi shukro so ko de lar ke talo ke sa me she ban yam do me ko ba roani ko ba ka balat wadin nga jo roani ko ka roani bombo go ro me ne kiling yedu mare rode wadin bi giot ko bi ko use wadin ko bi roani ko bi kamrar ko ba galat jako ba galat gad ko yala wor yeda mbara artoda chebe pen pin bang ba men ci goro belat da jori yet ko titi gwadin wona ka walat bi gwat ken bi ken ke jaj woni ke yie no bu roy ni jire ida ka bene taw jo jara nger wadin nga je tele meta nga ngaran mo gondweri pat ko koy laydu ci nga paleka la nga ju ko won yam de ko roy ni ko ka bu nga bot ti jiti diar ko shudu gat ke yongaro amen gwa ju ko ba lar male mi dit ngoto da kon ka niyo ko ta pai kon to ta kon kala sena rawde lar ta la mi dit ko ran ko jobo kon kon dia so when lesson 2 ka jan ko ta man cha ta inde cha ta ni min la tuk shaga so memory bas dan bana je jaka John 1 bana je kwen ka 21 no 29 John 1 bana je jak ka 29 bon ga kwen ga tong nora me ron shu John yi shu nen abe kaje wei nene je ajan rod dal kot in bidwer wa watch so John me che jisenen be kaje wa nene je ajan rod dal kot en bidwer de al watch John che Jesus che ngich ke yen ko da kama kon mo ko ra ka Thursday wala Thursday ngula di lene che gori gentle right kon ko tol the serpent so tol no right kon ko tore Bible manem la ba wi dana jan tol nyam tol te tugo wa tol kang mana ni kon kona nada an tol bangi ko representative ko kon jengne ka Genesis 1 mi chak win mon kan gwa manu me cha ran cha ban chak cha wut cha chak cha chik chak chukot kalat ka gade ni den kod me cha win mon cha chak cha gu cha wa gwa long ti dial ko ka tel mi je ka tin mi je gwe bon tuong ne be bon tuong ko wan jeng ne me cha yor pin ni kon ho chu kor cha tuong nya cha wan jeng ne cha yor pin so wan jeng ni she ban che gor wona ne bu man don dan kana wan don dan be ka deceive ke ba ka kan so wan jeng ni a deceiver kie a wan kaja ajan wan kaja mi chi win mon ke lew che kach kuro ma shara tam la kon mong ni chiang samta la kon kanya kach da ran wona ne i kang ni ji ka kaji ni kaj really chi kon la ni lat wan jeng ni
tela kaji go tela kaji bor kana kaji char kaja kaj chawa the devil ajen father ki jen gwan dun kaja lu do jin me kaji kaj chimani Jesus lar ka yen kani ko lat gurun ko yen ka yen gad gwan jenge so mi jira mu gwan kaja mela kaja kaj then ajin gat devil en kula shaitan en kula gwan jenge ti jin gat kut chi gwan kaja so katuk she ko wachi na rwa ka jen tol chi adam chi kang chi kaj kaj mi ben ko bugdung revelation yo baba right ke old serpent ajene tole dan tole duange dan tole tuo ko win mon che gore red dragon che jolo dragon che wo che red dragon che en kiskai che wote ke wotang bro kete ke tong dang bro ajene taba raja ke roi nyuda ko nyuda no mo jene te shek nyanang da do aram gor dap ka dragon liba je en wo bagadamo ni mo gadwa dap I bagade be devor be sham ki be roj ki be nak cha wajan tolo ma jan tole wal tole dan me te ka garde no iden ka jan tolo ma jan chale devil ki chale set so me gui kone ni tuk shaga wa Genesis jan tuoka buko Revelation ajan tuka bong no Bible do so be gui jongon shaitan kene kore kene pal ajan great controversy great controversy ngi kone great controversy sorry yeah sorry temi shila great controversy ngai kona ajene tuoka jen kore tuoka win mon me tuoka nika Genesis and throughout which kona wich ka bong no lwa ko dial ki ka bong no Bible dial abone ka New Testament abone ka gospel abone ka letter Paul abachum na ka Revelation ajen kore tarke kor gwan jengni mi jieka na mugwa okot mi jieka gwan jengni gwan kaja ajen double gwan goya ajen kot so win mo na matele dub jok akan dub down now whether bita ko kot ken ki bita ko gwan jengni ken tela golda tele middle tele between so ka shaitan kana ke double kana character kana ka ger gwan kaja gwan meda gwan dar ramnang na gwan nyira ka character ka wadani mugu kona ma sharran character to jikon ke jikon ga jagu mo na me ngot kan den exist so mite ka jika totoni ajin gat kot ke ajin gat gwan jengna bade na character kot kie ta shianga kot shara bai shalat shawa kot arama molmol arama to gunuk arama tel nyir arama to koy loaj arama to lebida arama dongna ti dial ton ke characteristics nyin kot kie kan nyin shianga kot ti te point kot charo de ger kana ro de ger ne ke Genesis wona ke Revelation the same thing bo ko gwan jeng kana ro de ger agent same character ke ti jek te te ke jeni me to ko amana me na chuba man me banu gat ko do kana ro de ger
so karew ngej kon ke different she wo kon chwana pen rai kaja kwan jeng kanda mana idu wan chi ka pen chung ni kwan jeng ke kaj kod bo kon mo ke wisdom wo bo kon mo ke pel kana ngany wana karwai no kod mana ka ngajo ka riet ke shunke shika lwak shunke telo gwa wakatin kuwe kon mo ke pel kuwe kon mo ke ngany wana bana jengej go titi karwai no kod ka titi ni shika karwai no kod bana ngajo go titi ke nyen kwan jeng ni ka titi ke nyen kod so kaje da network me twoko kaje tuga kaj meche ban meche if meche ban pel je jodi ne meche if jo angushi jaddo jado angushi sham yibi jo no shine da sham ko shuko da lar mo jo sham ibulu he je jok che lar to je shibulu mi wi sham mo ngach shine ko so an kaje walle shi gon jeng jala do if mi do jado yo sham shibulu hal ngodo tin wala chana re culture kon chana ke wich ne di liu la kon ka shari di te culture to one samdan te la kon ka let ti kon ke tit kan ti let kon ke chene ko te ne yo mi shugur mi liu ke mor liu wa war guin nei pin mara ja guin nei pin ki da mara ja guin nei pin ki nga ja guin nei pin alo shir mi ram te ni al ke ram chi liu be jukulo protect lo de nungu no shilo no ray lo du shir mi aram chi liu tege mana ma chi atok e kach gon jeng ko bible ti ala ram chi liu chenien tel ma ngaje tel mi gwa ka tel mi jeng ma ngaje so mo kon wala de gona ne i gwar ja nyal i guje nga gwa dinu gunya gwa nan che on yala bo kon guj ram chi liu tel ma ngaje tel mi guje tel wa cha tup chenien ngoni nien mitin la lag ka lagi ka baram chi liu tel mi ngaje ci bible am chi liu tel mi ngaje so chano rotit kenyen culture dan tela kon ka la to iteka dan no mote kana ideal ni kan christian la kana lat aken kon wo kana di chu kon ngat ko te te ngado bo wona ne ine di chi liu iteken chi wona kan gwamo do den she pass ne kan somewhere else ke chi walk a new world ke chi go walk gwamo do den ki chi wara jam malo gwi ken kon ke chi kon gwi banna ma ke le wa kach chi tok lo do jin mi ku believe ka janna mo you still believe ka lie ki ka kach ye wal me ka nga man don dane go ishi believe chi kon ngaji adam chi liu chi kon ngaji ibi chi liu ngaji do la gon ka jama agwan jeng chi do la gon ka jama so chana rodan tit roy ni kot samdam la kon ka yeb der pat kut guru ne bana ka kwen ka bana ka ling ko jen kula shapta ka dana ko che wari ga kaye yen ngej ko mi shiya ka rep lodo biya ta kariyak kam shiya ka ngogbo biya ta kariyak shan ki go no yo ko bo kon bot ray roy ni kot ka bana baibulan bana je kan bana je kwen golo ba yen kere kindi yale nyi mare ke yenda mare tiling bible mede eno reidu wo betiang ko kot e riet kot be jagatik moro do ga time la mongo ji moro time obu roy kot be ko kwen bi bible
saba school me bi kwen gwa bi leng loy bi ban kan dial bi ko kwen la ya jigo wona ne chu ko ci ji bless chwana pe ko ban o luak ban nyur ba ko la roy ko drama de dien chana ro miet ko rodan ko nta mi chu kon dit special ko ne de ngi kwen chana roy ko chana lat chana ling chana ko te ko bu kon mo ki yede ko jen ray roy ko jen ban ko le shiega mo ngadan ba ko le dit ko wa pege awo kon tin a pege bumbum ente ma da yen no win mon ci jek win mon la daje la da loy dan win mon tug rek ci gaban ci duale di ci ban mitela ngat ko de le ji chukre ko aken ro biela ken ro chung ci wude ci ala ci duale ci chung rey mon ci chugo ci ga tat pin aken e chung rey lida no do bana pan langa ye wona ne mora ke time quiet time mi bi bible we kwen ka bapal lele systematic ni chiang no ngini ro ka roi no ko kwen saba su school na me ko kwen bo kanti ko ken bi ene no ko be ji chech be ji jaga shek be ji shwaj be ji jaga shek reide la kon time la kon spend ka telephone kon spend ka la kon tele time chu mu kon spend ko ran mo nogi awala nogi you spend time ke je so nyom na joko don no kone bana time bana spend ay wayni ke ko bana time bana spend ay pala ko kujimo bu kon bom ka tin bo niente mo kon joko ti de la wiena kon chane de wiena ndama na wieken na liuken bat ko telar kono bna liu berik tu ngon bu ka bana long angu ko la ga ke jama ko kon joko ko ci ko royni ko ci kon gele to wo chwa wiye chane de ku ko ci kon buye chane de ku ko bi pala kono bum ko ri ga shi tuwo ko ba wang na belep ne di ku ko to bi ko ko bu kana ngach ka jere ga tuwo ko win mon ci dundan bana jien tam ke bana jien yo bana jien bana liu da kon ko ngani gog te wal ci ban ko na kon ci ga ban ga ci go so ci doran ne me bana jien so langaye nya mare ka gan mare ti ro ko tiengro ko tiengro ko ye ko tiengro ko Jesus bitek du bagoa kam ne re kudial chudia just focus mi ci bet moy ro ka bas focus ko ko wang du kray ti du go je kray yen ko goje man yen ko ray ti do made yen ko tay kel ba ji jago bum ray rek mi dial ko ba ji moy ko ye ko bi ro ne ko bikle loy da tet yene ti ci bando ki yene di shilling to arwaje me ejen sapa school andun Thursday wala ba chongo wana chano chom ko bu kon roine kon ki sapa school and bu kon akan ko bu kon akwen akana tok ba ko pal tot ko re jaw gani ci kurso ci loy de tet ka rointe ci lati wadi ko boka keji ke roine ko wadi jang na bne kar ko ci ne bicca chane yepel atole dan mi ci man nonda mi ci pel jang ni jab ne ron ke kaj ko ka ci dundu wadin e dungon jengne kan di al karakter nyin gon jeng ko den bena nan ke ko mo ne ko lat ko kan re te kada lu do nyodo no ko kon gaad kon jeng bat ko kon gaad ko shine no ko bene gaad ko jal ne re boya mo ne gay time ko bene nyur ji wadin ka bene roj ji ka bene pal ji la re ci dal laajo ko ci royin tin godin ci kam ne wala ne roin ka mal ko mo ka tikine kel man mo ne jog gwadu dian ti ci di diag shodu ka gat ki yo war amen